umzali angayivikela kanjani ingane ingayitholi silapho phela ingane mayifika nje emhlabeni ngiyathemba ukuthi kusuke kunormal ngoba le ngaphakathi bekuphilwa kangcono mayise fika ke emhlabeni wenziwa kanjani ukuthi ingane ingayitholi sekungaphansi ko malnutrition naleso simo leso uncancisa ingane yakho uncancisa from birth nje umntana up until 2 years makancancibele absolutely akutsho xa kuthiwa uye esikolweni okanye uye emsebenzini awunomba into esiyifunayo lubisi lwebele if awukwazi kumbeka ebeleni khamela ukuze lo muntu osheka nomntwana akwazi ukuncancisa and enye period ebalekile because ivamise sesifo ukuba sibe after 6 months isikakhulu 6 months to 5 years yona critical age yesisifo sithi ke ngusem severe acute malnutrition masisibiza so lelo naxesha elicritical ngalo elo ngoba uzoqaphela ukuthi umzali ngoku uthi akonela umntwana lubisi uyamtshintsha umpha ukutya kwespoon so kubalulekile ke ngoku ukuthi xa emtshintsha umtshintshela kwentoni intoni yamakamnezi ukudla okunezakha mzimba because we struggle very much ngoba abantwana bave bancancisa itiye kuthiwa uncancitiye ufumanise ngoba itiye alinazo zonke ezizakhamzimba ezidingwa ngumntwana absolutely yes